А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам меня, боеприпасы, блядь, сука, это будут в аду отцы, жрать их потроха, блядь. И тем у нас нехватка боеприпасов, 70%. Будут Шойгу, Герасимов, жрать их потроха, боеприпасы. У нас нехватка боеприпасов. Посмотрите на них. 70%. Шойгу, Герасимов. Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами. Если вы даете и умирают за то, чтобы вы жировали их в 5 своих кабинетах меньше. С красным деревом. Они пришли сюда добровольцами. Шойгу! Герасимов! Uwo ni Evgeny Prigozhin, umugaba mukuru cyangwa se boss wa Wagner Group. Rekane kumwita umugaba mukuru kuko iki kigabo ni igisivili nubwo kiba kishamitse bwose. Ni umusivili mubisi. Uyu nguyu akaba ari umubusinessman uvuka mu mujyi wa St Petersburg aho na Vladimir Putin avuka, akaba ari naho bahuriye. Mu guhura rero uyu Prigozhin yakoraga business zijyanye n'ubutetsi, zijyanye n'amaresitora. Putin amaze kumumenya nka president, nk'umuntu uvuka iwabo, agenda amuha marinye, amuha akazi hirya no hino. Biza kugeraho ari we wanatangaga amafunguro mu birori byabaga byabereye muri presidence. Nyuma yaho aza kubona n'ibiraka byo kuba ari ugaburira igisirikari, abanyeshuri, ku buryo business ye yagiye irushaho kuzamuka. Nyuma yaho aza gushaka guhindura ro business, aribwo yazanagamo projet ya Wagner Group, akora umutwe w'abacanshuro, atangira gukora akazi no gutsindira ibiraka hirya no hino. Wakwibaza uti uyu mutwe w'abacanshuro yawukoze wenyine cyangwa se yawukoze ute? Bivugwa ko uyu mutwe yawukoze afatanyije na Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, kugira ngo muri izi ntambara zibera hirya no hino Abarusiya bajye boherezayo igisirikari cyangwa se ingabo zabo, ariko nta hantu wavuga ngo Uburusiya cyangwa igisirikari cy'Uburusiya kirahari, kubera ko ni umutwe wigenga. Nubwo ari Abarusiya ariko ni igisirikari kigenga, ntago kibarirwa mu ngabo z'Uburusiya. Rero niba babohereje muri Syria, murabizi ko barwanyeyo, niba babohereje muri mission muri Afrika, Central Africa, Mali, Guinea, Congo n'ahandi hose bari mu butumwa bw'akazi, aho hose ni business y'Abarusiya na Wagner Group, kandi nta hantu bivugwa ko hari igisirikare cy'Uburusiya kiriyo. Ubu nta kintu wabaza Abarusiya ngo muri Central Africa cyangwa ko Abarusiya ntibariyo, hariyo Wagner Group. Nuko nguko rero bimeze. Ni politike yo muri iki gihe nyine, umuntu akubeshya ku mugaragaro bikarangira gutyo nyine. So nyuma yo gukora uyu mutwe wa Wagner Group rero, Prigozhin yagiye agira uruhare mu ntambara zitandukanye nkuko nari maze kubivuga, harimo muri Syria, harimo no muri Afrika. Nyuma yaho, nyuma yuko intambara yo muri Ukraine itangira, nyuma ya coup d'etat yabaye mu 2014, coup d'etat ya Maidan murayibuka neza cyane. Ahangaha rero Prigozhin niho yatangiriye akazi muri Ukraine ubundi, kuko murabyibuka Uburusiya bwahise bwohereza ingabo muri Crimea ndetse no muri Donbass, ariko izi ngabo zikaba nta hantu na hamwe zari zambaye sinye y'Uburusiya. Niba mubyibuka neza, zari ingabo zidafite aho zibarizwa, kandi ubona zambaye neza, zifite igikoresho cyuzuye. Nizo zahise zinjira muri Donbass no muri Crimea zikora umutekano, kugeza ubwo muri Crimea baje gutora, biyemeza kujoininga leta y'Uburusiya, biyemeza kuba Abarusiya. Murabyibuka batora referendum, bemeza ko babaye Abarusiya. Icyo gihe rero abakoraga umutekano muri ibyo byose ni Wagner Group. Nyuma yaho rero bamaze gutora ko haba mu Burusiya, urabyumva, Uburusiya bwahise buha deployinga igisirikari cyabo, abaricyo noneho gikomeza kurinda umutekano wa Sevastopol na Crimea. Nyuma yaho rero ejo bundi intambara mu myaka 2 intambara yongeye gutangira muri Ukraine. Murabyibuka Uburusiya butera muri Ukraine, noneho buvuga buti tugiye kubohoza Ukraine yose, tugiye gukuramo abanazi bose. Icyo gihe rero intambara yaje gukomera, haza kubaho ikijyanye n'imishyikirano yatumye Abarusiya bongera gusubira inyuma.
abanya-Ukraine bo ntibabyemera gutya, bavuga ko batsinze abarusiya mu ntambara, ariko nureba ibyabereye muri Kherson ukareba ibyabereye muri Kharkiv, aho hose ni ahantu abarusiya bagiye bapuringa out ku bushake bwabo, ariko muri Ukraine bo bavuga ko ari intsinzi ya gisirikare ku rugamba. Anyway, ibyo ngibyo tubyihorere, tunakomeze tugere kuri Wagner niyo turiho. Nyuma yuko uburusiya bumaze gupuringa out, bumaze kuvuga buti noneho focus yacu tugiye kwigira Donbass, wenda na za Odessa n'ahandi nk'aho ngaho hari abantu benshi bavuga ikirusiya, Yevgeny Prigozhin yapropoje Putin amusaba ko nawe yagira noneho uruhare muri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine. Asaba ko yagira uruhare n'abarwanyi be ba Wagner Group. Icyo gihe Urusiya burabimwemerera, bamuha n'uburenganzira bwo kurikrutinga mu magereza hirya no hino, azenguruka Uburusiya recruiting abasirikare, abajyana mu myitozo, bakora imyitozo, bamaze gukora imyitozo binjira muri Ukraine aho bita Soledar, bararwana, umujyi barawufata, n'umujyi nakagigi, n'umujyi mutoya barawufata, noneho binjira mu mujyi wisumbuyeho munini wa Bakhmut. Ni intambara yabaye ndende, ni intambara yamaze hafi amezi 8, ni intambara yapfiriyemo abasirikari benshi cyane, haba ku ruhande rw'Uburusiya no ku ruhande rw'abanya-Ukraine. Akaba ari ahantu uyu mujyi wa Bakhmut bawitaga ibagiro kubera ko bakubwiraga ko umusirikari winjiye muri Bakhmut icyizere cy'ubuzima cyabaga kiri ku masaha 4 gusa. Ni ukuvuga ngo iyo wabaga uri muri Bakhmut uri umusirikari ukarenza amasaha 4 wabaga uri umurame. Rero Prigozhin yakomeje kurwana. Iyi video twatangiye tureba ni mbere y'urugamba rwa Bakhmut ko rurangiraho gatoya, aho byasaga nkaho bitangiye kugora Wagner. Noneho nibwo uyu muyobozi wabo Prigozhin yaje kurakara, afata video ari ku mirambo y'abasirikare ba Wagner, abasirikare b'Abarusiya. Imirambo we yavugaga ko amaraso agishyushye aribwo bakimara kubarasa, atuka cyane Shoigu na Gerasimov. Shoigu ni umugaba mukuru, ni ministre w'ingabo z'Abarusiya, Gerasimov ni umugaba mukuru w'ingabo z'Abarusiya. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, Ubwo rero Prigozhin yarabatutse cyane ababwira ati imbunda ziri he, ati ubu ngubu ibikoresho biri kudushirana ku kigero cya 70%. Ataba abantu bari gupfa, iyo muza kuba mwaduhaye ibikoresho ku gihe bari gupfa munsi inshuro 5. Uri kubyumva. Avuga ko bureaucracy iri hagati ya Gerasimov na Shoigu itinze ibintu, bituma n'abasirikari benshi babipfiramo. Ibyo ngibyo rero icyo gihe Shoigu na Gerasimov baje kumuha ibikoresho yashakaga bakoranye n'umujenerali bita Solvekin. Solvekin ni umujenerali wakenshi bamwita Armageddon, umujenerali nawe warwanye cyane muri Syria, ubu bamwohereje nawe mu ntambara yo muri Ukraine. Icyo gihe rero Prigozhin yaje kubona ibikoresho byiwe, atsinda intambara yo muri Bakhmut. Akako yari intambara yari yamutwaye abasore benshi ndetse n'ingufu nyinshi, biba ngombwa ko apuring out akajya kuruhuka. Noneho ibirindiro bijyamo ingabo z'Uburusiya, ingabo za leta y'Uburusiya. Noneho muri icyo gihe ingabo za Wagner Group zagiye kuruhuka, bazihaye ikigo zijya kuruhukiramo. Hari misile y'Abarusiya yaje kugwa aho ngaho mu kigo cya Wagner Group, inahitana abasirikari benshi ba Wagner Group. Ibintu byongeye kurakaja cyane Yevgeny Prigozhin. Noneho arasara, asohora audio avuga ati Uburusiya mu gisirikare harimo abantu babagambanyi, muri politiki yacu y'Abarusiya harimo abantu babagambanyi. Avuga ibintu byinshi cyane, avuga ko Shoigu na Gerasimov ari abantu badashoboye igisirikari. Byanageze naho avuga ati ku isi igisirikare cya mbere gikomeye kizi kurwana ni cya Wagner Group, hagakurikira igisirikare cya Ukraine. Birasekeje cyane, ariko ibi bintu Prigozhin yarabivuze. Ubwo rero iryo hangana ryarakomeje rirakomeza kugezaho ejo bundi ninjoro. Noneho Prigozhin yasohoye audio avuga ati ubu noneho tugiye gufata Shoigu na Gerasimov aho bakorera, tubafate tubashyikiriza ubutabera. Nitumara kubafata tureta dukomereza Moscow. Rero nkuko mubyumva ni muri capital, niho president. Muri ibyo bigambo byose Prigozhin yakomeje gutera, nta hantu na hamwe yari yarigeze atinyuka kuba yavuga ikintu kirebana na Putin ako kanya.
ariko ubwo ngubwo ubwo yavugaga ati noneho igikurikiyeho nituva Rostov tureta twinjira Moscow, urumva ko ni ikintu cyitwaga kudeta. Nyuma yaho ngaho ibyo bintu rero bibaye, itangazamakuru ry'abanyaburayi, itangazamakuru ry'abongereza bahise binjira muri celebration iteye ubwoba, batangira kuganira kuri after Putin, ngo nyuma ya Putin bizagenda gute, uyu nguyu ugiye kujyaho we bimeze bite, mbese batangira guselebrating insinzi, bumva ko nyine Putin asigaje amasaha make, ndetse hari naho bandikaga bati Putin yahunze, abandi bati Shoigu yahunze. Ibihuha byinshi bitangira gucicikana, wajya kuri za CNN, wajya hehe, ukumva barimo baraganira ubuzima bw'Uburusiya nyuma ya Putin. Njyewe narabirebye ndavuga ati ariko se aba bantu bazi ibyo bari kuganira. Noneho hari ikintu cyabaye, kuba Prigozhin yarafasha abasirikari be 25,000, mwumve namwe umubare 25,000 by'abasirikari, imodoka bajyamo uko zingana n'ibikoresho byabo, nuvuga ngo ni za modoka zitangira kugenda zikaba zakora nka kilometero 3 cyangwa se kilometero 4 y'umurongo ushoreranye. None izo modoka kuba zaturuka ku mupaka wa Ukraine zikagenda zikagera mu Burusiya hafi ya Moscow ibirometero 400, nta modoka n'imwe irashwemo, nta kintu na kimwe kibaye. Wenda icyabaye na ahantu hari kajugujugu z'Abarusiya zashaka gukomeza kugenda hafi yabo, bahanuyemo ebyiri, barasa n'ikigega cya petrole, nibyo bintu byarashwe gusa ku munsi w'ejo, urumva. Noneho abanyaburayi bakavuga bati kuva ushobora gukora ibirometero 4, ibirometero 400 mu Burusiya hagati, nta muntu ukurashe wikoreye imbunda, wikoreye ibiki, ukagera hafi ya Moscow, ubu biragaragara ko Uburusiya nta gisirikare bufite. Biragaragara ko Uburusiya burya bwose ni fake, uwo ari we wese yabwinjirira akagenda akagera i Moscow nta kimubayeho. Ariko ndagira ngo aka kantu mugatekereze neza, nimuzajya munaba muri no gukurikirana ayo mu televiziyo yanyu mukunda cyane, wenda za France 24, za RCI, za CNN na zaki, mujye mukoresha n'ubwenge. Ni gute wakwinjira mu Burusiya ukagenda ibirometero 400 nta kintu utararaswaho, atari uko bakuretse, atari uko Abarusiya bo ubwabo bakuretse. Mbere yuko mwumva icyo kintu, mbere yuko mwumva icyo kintu nagira ngo banze mwumva kangaka, Wagner n'ingabo z'Uburusiya ni bamwe, ni abantu bamwe. Umusirikari wa Wagner, abari muri Wagner uyu mwaka afitemo contract y'umwaka umwe, umwaka utaka za serving undi mwaka mu gisirikare cya leta. Ni ukuvuga ngo ni abantu bamwe kuko ibyo bisirikare byose babibamo. Umuntu uri muri Wagner uyu munsi ahashize yari mu gisirikare cya leta. Hari na benshi bari mu gisirikare cya leta babanje muri Wagner Group. Ni ukuvuga ngo iyo urangije service zawe hano ushobora gusigning indi contract hari. Rero ni abantu bamwe. Ntabwo byoroshye kuba wafata icyemezo cyo kuvuga ngo mubarase, murasane. Ufate uburi umuyobozi w'Uburusiya ufata icyemezo cyo kuvuga ngo murase 25,000 by'abasore b'Abarusiya. Ntibishoboka. Ntabwo wabutekereje. Kandi nanone mwibukiye Wagner nkuko twatangiye tubivuga, na abantu bagize n'ubutwari muri iyo ntambara ya Ukraine. So bigaragara ko barabaretse, aho bageze hose bagasanga polisi yavuye mu nzira, baragenda bagera mu mujyi wa Rostov. Bageze muri Rostov bafata ikigo cya gisirikare cyo muri Rostov, batangira nabo kwinstara ibintu byabo, gukora ku buryo bari buze gukora defense yabo nibaramuka batewe. Shoigu anavuga ati kiri budwitambike hano muri iyi nzira turakirasa. Ababyibuka ejo ku manywa Putin yasohoye ijambo, yahise asohora ijambo ry'iminota 5-6. Aravuga ati Uburusiya bwatewe, Uburusiya bwagambaniwe n'abana babwo. Atanga ingero kuri civil war cyangwa se intambara zagiye zihanganisha Abarusiya hagati yabo guhera mu gihe cy'abatsara aza kugera no ku gihe cya President Gorbachev. Aravuga ati rero kuri inshuro ntago dushobora kwemera ko ibi bintu bibaho. Abaha gasopo, ni nkaho yabahaye, sinzi menya arabaye ngigiye gitoya gusa, arababwira ati umuntu wese uzi ko hari ahahurira n'ibi bintu hakiri kare itandukanye n'ibi bintu, kubera ko ingaruka zabyo zizaba zikomeye, ntabwo tuzajijinganya, nta nubwo nta kantu k'inyoroshyo tuzashyiramo. Avuga ko yamaze gutanga amabwiriza, yamaze guha abajenerali ba gisirikare amabwiriza, yamaze guha abapolisi amabwiriza, yamaze guha abantu bose amabwiriza y'uburyo bagomba guhangana na Yevgeny Prigozhin. Mu gihe ibyo ngibyo byabaga, ngiye nandi gutegereza mvuga ati noneho niba ibyo ndi kubona kuri za France 24 na za RCI ari byo,
reka nze ndebe ko uyu mugabo ari buze kubona sapoti mu gisirikare cy'abarusiya, kuko nanjye nabonaga traje y'ibirometero 400 kuyikora nta muntu uragushyiraho bariyeri, nanjye nabonaga ari ibintu biteye ubwoba. Ndavuga reka ndebe noneho ikirimo gufasha Prigozhin muri uru rugamba, ndebe ko hari abajenerali bari buze ku ruhande rwiwe, ndebe ko hari abanyapolitiki bari buze ku ruhande rwiwe, kuko mu Burayi bari kuvuga ati coup d'etat, bari kuganira ati bane nyuma ya Putin bizagenda bite, uyu nguyu se ujeho tuzamwitwaraho gute, murabona azakoresha gute ibisasu kirimbuza Uburusiya bufite. Mbese wumvaga ko bari convince ko Putin asigaje amasaha makeya, nkuko byumva. Ubwo rero hagati aho ngaho nibwo uwitwa Lukashenko, perezida wa Belarus, nawe yaje kubizamo, ahamagara Prigozhin, bagirana ikiganiro kirekire, baganira umwanya munini cyane. Prigozhin yemera ko ingabo ze zisubira mu kigo, noneho we akajya guhungira hehe? Muri Belarus. Ni ukuvuga ngo Belarus yamuhaye ubuhungiro muri Belarus, ariko ingabo za Wagner ubu zamaze gusubira mu kigo cyazo. Muri icyo gihe nari ntegereje kumva ngo ni bande bashyigikiye Prigozhin. Urumva of course natekerezaga ko Solvekin ashobora kuza kuba arimo, niwe mu basohoye itangazo ryamagana Prigozhin, ni uwa mbere. Haza gukurikiraho Kadyrov, uyu nguyu uyobora abaceceni, nawe wari wamaze kohererezwa muri, urumva Prigozhin ageze Rostov, bahise boherezayo Kadyrov n'ingabo ze, boherezaho n'ingabo z'Abarusiya mu kwitegura intambara mu Burusiya hagati. Ubwo urumva imishyikirano ya Lukashenko na Prigozhin yarangiye, ingabo za Wagner Group zisubiye mu kigo, Prigozhin agiye Belarus. Ubu ngubu rero icyo kwibaza gihari ni iki ngiki: iherezo rya Prigozhin rigiye kuba irihe? Ikigiye gukurikiraho ni iki? Abarwanyi ba Wagner Group ikigiye gukurikiraho ni iki? Business zabo bafite mu mahanga, business bafite muri Afrika, muri Central Africa, muri Congo, muri Mali na handi no muri za Syria, bigiye kugenda bite? What next mu by'ukuri? Ukibaza uti nyuma y'ibi bintu byabayeho, ese nta nkurikizi, nta ngaruka, nta ibintu bigiye kugaragara mu gisirikare cy'Uburusiya? Niba koko Prigozhin yavuze ko harimo abagambanyi, kuko hari n'abantu barimo kuvuga ati akangaka gashobora kuba ari agakino ka Putin na Prigozhin ko kugira ngo babashe kubona abagambanyi bari mu gisirikare cy'Abarusiya, cyangwa se abagambanyi bari muri leta y'Abarusiya. Rero ubu ngubu ikigiye gukurikiraho ni ukumenya ngo ese koko mu gisirikare cy'Abarusiya harimo abagambanyi? Ese bagaragaye? Ese Prigozhin nyuma yo kuhabwa ubuhungiro birarangirira aho ngaho? Ntabwo azakomeza gusohora bya bigambo byiwe duhora tubona ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane za Telegram n'ahandi? Ibyo rero ni ibintu turi bukomeze gukurikirana hano kuri Waka Waka, tuzajya tuza tubiganireho. Hagati aho ngaho nyine intambara muri Ukraine irakomeje neza, ibifaru by'abanyaburayi birimo biraraswa umusubirizo, za Leopard bari kuzirasa, Patriot bari kuzirasa, izo bita za Bradley. Ni ukuvuga ngo ibikoresho byose bohereje muri Ukraine biri kuraswa ubudahumeka. Navuga ngo urugamba hariya ruri kugenda neza, nubwo bari barimo kuvuga bati tugiye guhita duprofita muri ibi bintu biri kubera mu Burusiya, none dukore contre offensive ya nyayo. Ubwo rero basubiza amerwe mu isaho, mu Burusiya ibintu byasubiye mu buryo, urugamba rugiye gukomeza. Nanjye hano kuri Waka Waka podcast ndakomeza kubakurikiranira uko bimeze. Mu kiganiro kiri buze gukurikiraho turaza kuganira kuri ibi bikoresho by'abanyaburayi, turaza kurebera hamwe uruhare biri kugira muri contre offensive y'abanya-Ukraine, cyangwa se nibyo koko birakomeye. Turebe uburyo birimo kuraswamo, turebe igihombo ari abanyaburayi, ari OTAN cyangwa se Ukraine barimo kugirira muri intambara. Murakoze cyane rero, iyi ni Waka Waka podcast, yari update ku biri kubera mu Burusiya. Dukomeze tubane, ikindi kiganiro kiri buze kiraza kuza kituganira kuri ibyo ngibyo nari mbabwiye. Mukomeze mugire amahoro n'imigisha aho muri hose. Blessing.